Marča bi še ti kaj povedala svoji kmetiji, hej, da je zdaj kaj to taka aktualna tema. Luti, I'm catching up to you. A ti veš, da sem tako že 35 let? Kaj? Ja, in guys, You jaz sem are to en farmer. mesec. Jaz sem to en mesec and I climbed it up. Kdo ti je predstavil, hej, da je? Začela sem razmišljati, kaj bom jaz delala na iPadu, poleg tega, da delam za faks, tako ne more biti to zdaj samo tako faks shit. Zdaj imam že une pomočnike, Kaj pa ful ona so sploh delata? useless, A ne, ma kar ona nekaj. Tako eno hrano mi da delati naenkrat, like girl, tuk mi je hypala up, I'm gonna take care of the animals, I'm gonna take care of the crops. In pol da tako eno za ovce delati, like Pač, hej, to noben. Jaz realno rabim dve stvari pri Heydaju. Heyday, if you see this video, Sponsor us, they Ja. have a farm pass, please. prvo kot prvo, nehajte delati, da fucking ena stvar, da se zgradi rab 2 dni, a se vi Ja. hecate. Jaz hočem delati un sladoled 26 ur za un machine, like, are you insane? Is this a joke? Druga stvar je pa, dajte mi malo več tega za delati hrano za živali. Jaz imam Ja. tako 35 živali and they starve, like, they Zakaj ne hungry. dajo samo še ene mašine ali pa nekaj, da se to tako bistveno Ja, razpida? zakaj je tako ena vreča za 3, like? Ampak jaz bi res naredila GoFundMe za vse ljudi, ki so up for, zato da častijo Ja, farm pass. Farm pass, pač mi ga res hočejo, vsaj za en event enkrat.